In the Benkulu, Wathicela lomfana uNkulunkulu wabazali bami enza umsebenzi wakho wasezulwini. Ngiyacela uNkulunkulu ukuvuma inhliziyo yami vuma. Amen. uNkulunkulu. Cela umoya wami uvume. Cela inhlanhla uNkulunkulu oyingcwele. Phambi kwami kukhona wena Shembe uNkulunkulu. Phambi kwami inkosi kukhona amakhosi ezizwe. Phambi kwami uNkulunkulu kukhona abefundisi bakho isihlalo sakho oncika kuso. Phambi kwami inkosi kukhona abavangeli, kukhona abashumayeli, kukhona indlunkulu yangaphakathi ezulwini, kukhona abakhokheli abaphathi bezwi lakho. Cela uNkulunkulu ngembathe. Amen. Yomntwana kakhulu uNkulunkulu abazali bami kulomzuzu ungangishiyi. Amen. Ma Nazaretha ingcwele angizukuphikisa kokuvame ukushiwo abantu abasuke bethunywe ezulwini. Mhlambe ngizokhuluma okufana nakho, mhlambe kuhluke kancane. Imvamisa bayibethi abantu uShembe uthunyiwe, ngifuna ukuba lapho. Bekho uShembe uthunyiwe. Shembe uNkulunkulu uphelele. Amen. Kukhona bayibathi uShembe kukhona uNkulunkulu wakhe. Cha. Cela uNkulunkulu oyingcwele eNyazi Lwezulu engelozini yakho yeSabatha. Ivesi elilodwa esihlabelelweni engicela ukusihlabelela. Ngicela Nkosi ukuqala ukubabaza ukuthi ngikubonile ebuhleni ngoJanuwari. Asifise kade bengekho emhlanganweni kaJanuwari. Cela ivesi elilodwa u2:18 ngiphuthuma isikhathi sikaNkulunkulu. Siyahlonishwa ngizwe baba bethi yonke into yala ekhaya iyahlonishwa. Izaniniwe mazulu INkonzo yakhe ongiphe Nkosi evela kuwe. Amen. Nazaretha ingcwele sivela ezulwini lethu thina singakafi ebuhleni. Sifike khona uNkulunkulu esimemile. Wayesesithatha uNkulunkulu wasezulwini, hayi lo okuthiwa uthunyiwe, cha. Lola ola isihlalweni akusiyo lo uthunyiwe. Uyena uqobo lwakhe. Amen. Amen. Wayesesithatha esesijimisa. Lokhu ngesilungu okuthiwa practice. Esijimisela ukuthi asambe siyolunguza ezulwini lakhe, hayi ukuthi besentabeni. Amen. Angithi ngangivunule mina inkosi inyanga izulu ithi sikosha sime ukusina enhlangakazi ngoba sina ngicathulo enhlangakazi isezulu isemnyango wasezulwini.
Indaba uNyazi oluNkulunkulu lusikhombisa indlela esiyohamba ngayo ngomhla kuphela ukuthi abantu ababe nizohamba la uma niye ezulwini lwasefika lusilunguzisa ezulwini lwaso. Amen. Anoba soba maNazaretha mayithi uNkulunkulu kuyawelwa kuyiwaphesheya kuyobingelela intaba ningabovama ukusala emadokodweni ngoba kukhona imfihlo la ekhaya ufika uNkulunkulu akhipha ikhamera yakhe asishuthe athathe ifoto ayoligaxa ezulwini. Amen. Yenzekile inkinga wena ulibele emadokodweni ebambisana. Kwenzeka inkinga uNkulunkulu uyaqasha. uNyazi uyaqasha alifuni ukuyiphetha. Uma umhlangano wehla lothi kithi ngicela ninamathele la bashumayele ningasali kimi kanti uyasifihlela. Uthi namhlanje bashumayele msana ukusala kude hlalani la eduze kwami nihambe eduze kwami kanti uyaqasha. Indaba enkulu ngifuna ukuyibabaza abangcwele. Enkulumeni engizofika kuyo mhlawumbe unebhadi nje lokho wakhetha inkosi awukazi uyiphatha imbali uphatha umzimba kaShembe. Uma kuJanuwari uhlala la eGoli uyokholwa ngoba uNkulunkulu ezeGoli. Ebuhleni khona insimbi eguqelwayo yoNyazi ekhala ngo6 okuthiwa isikhumbuzo. Kwasho yena kwathi wonke abantu bamkhumbule. Ebuhleni kukhona insimbi eguqelwayo ngo9. Ebuhleni kukhona insimbi yengane eguqelwayo uma zikhipha ingilozi zihamba zemsini amaNazaretha zihamba isibusiso awukazi uyiguqela wena iminyaka isiyishumi wakhetha inkosi. Uma sisendleleni sibona imvula yena sase sikrema kanti sikrema uNkulunkulu. Sathi hayi ubaba uzogibela emotini. Yani imvula kodwa yikho imvula eke yanetha yena ubelokho omile thina simanzi. Kuyini imvula ngomlethe? Amen. Sahamba yaphinde yani imvula sathi ubaba uzongena emotini kodwa kazange abe manzi. Amen. Kanti ufuna ukusigijimisa. Usifuse sabasha. Hayi sibasha impela ziyeke inwele sindo makhehla ukhokho bethu yiba bahleli kubo. Hayi ngoba sigugile usijimisile uNkulunkulu ekade buya nathi ezulwini lakhe wahamba nathi bathi abafundile 18 hours usuka entabeni yobuhleli. Sikulo mlando sikulo uNkulunkulu sikulo udumo ake mbuye ngiphuthuma isikhathi sikaNkulunkulu size kule ndawana okufanele siyiphenye noma kufanele ilungiseke leyo ukuthi uShembe uthunyiwe. Ngikhulele lapha entanda bengithethwe indodana kaMvangeli umdluli wasemsizini uBhumbela afika la kuyena uyena kade ngiphethe mangibuya nenkomo angihlangabeze. Ogcine seumvangeli ebuhleni hayi lo. Indodana kaMvangeli wasemsizini yayingishumayela ngaleso sikhathi uma ngikhuluma ngithi 74. Uma sibuya nenkomo umdluli wayengushumayeli wayesethi kubafana kunenkomo ezinamakhizane asifikeni sizigcobe sase sigcoba wayesebiza amadoda amabili kukhona umthiyani owayedrive ogandaganda entanda kukhona umdladla owayephoyisa. Umfundisi mamele emsebenzini uma siqeda uzoyibona le ndawo esasihleli kuyo emva kwesibhekele semnyuze kanti phambi kwesibaya samankonyane nezimbuzi. Uma siqeda ukuyigcoba lezi inkomo wayesethi umdluli ake sihlaleni ngicela abavakashile bayilalele lento ukuthi uShembe ubani velapha. Amen. Wafika kanjani futhi emhlabeni wazi ukwenzani Indaba enkulu
bonke laba abangayigqokile ingubo emhlophe amaNazaretha uNyazi kufanele uNyazi mase libuyele eGoli babe sebeyigqokile izwi lakhe lelo alishoyo athi umhlaba ugqoke ingubo kufanele igqokwe yithi. Amen. Uma sebehleli uthi umdluli nalezi ngane ayisondele ngoba ngifuna ukuxoxa umlando ongeke uxoxwe muntu. Uthi ubaba wami uMkhabela wafikela kuyena emsizini waze wahamba naye wayiphakamela. Uthi ngelinye ubaba uyaxoxa ubaba uthi ngo1934 sathi senhlangakazi uthi kwase kuqhamuka umoya omkhulu uthi ntambama uthi kwase kuphephuka kwavuleka umjiva kaMkhabela uthi sabona lana kuvulekile wayesebamba umjiva uvala ngokusheshsha wayesethi mntanami hawu ngiyaxolisa ngabona umzimba kaNkulunkulu akasho ukuthi labona umzimba kakushenga ubukiwe. Amen. Wathi nabona umzimba kaNkulunkulu bantu abami ngiyaxolisa. Amen. Kodwa nizothi mangixoxa ngitshela abantu bese ngikhuluma into engingayazi. Bese nithi uShembe sihamba naye nje katuni lana uvulekile ngicela ukunitshela ukuthi kwayenzekani uthi ngesikhathi kufika ingilozi uNkulunkulu owayeyithume emhlabeni ukuthi ayizoxoxa abantu ibakhise ibafundise ukuthi bakhonze inkosi eyodwa balungiselela uNkulunkulu mayisefikile uthi yafika ezulwini le ngilozi yafika yakhuluma noNkulunkulu. Yathi emhlabeni sengiwenzile umsebenzi ngithi abantu bakwaZulu kube bayanaka. Ngabe sidondolozela ngayo ebuhleni ngoba bazi izinhlanhla yokuthi ingilozi kuvele ngazo emhlabeni ethunywe uShembe. Uthi yathi le ngilozi mayifika yathi ngicela uNkulunkulu ahamba emhlabeni ayogeza umhlaba ngoba umhlaba mina ngungcolisile. Emhlabeni kukhona imphefumulo ezulu engalweni kukhona amathambo angangcotshanga ngicela uNkulunkulu ahambe yayixoxa indodana kaMshu bayibheka la ekhaya. Hayi lo Johana uthi uNkulunkulu ngabe sengiyibuza le ngilozi ukuthi wena emhlabeni abantu bafundisa ukuthi balwe ubafundisa ukuthi babulalane uthi ingilozi uNkulunkulu wena badala kuwe emhlabeni uzofika ubayekise yonke into ekade ngafundisa yona uzobakhipha kuyo uzothi amahawu abawaphathe bagide ngawo imikhonto bayiyeke baphatha amashoka. Uthi uNkulunkulu ngabe sengicabanga ukuthi lo mzimba enginawo ngizoya kanjani emhlabeni ngoba abantu basemhlabeni basabuka ngamehlo asemhlabeni bazokufa uma bengibona. La ile ndaba ibalekelayo esingazi ukufika nini kuyo. Uthi umdluli wayesethi uNkulunkulu ngiyathanda ukuya emhlabeni kodwa abantu basemhlabeni abakwazi ukuhlala noNkulunkulu abakwazi ukuphatha uNkulunkulu. Uthi yayisithi ingilozi awuyi kulaba abantu owawuthumele indodana yakubo kodwa uyesizweni sokugcina esisezweni lokugcina uyothi mawufika bese uthi wena uhlabelela ngoba ufanele uqoqe uzothi mawuhlabelela uthi mdedela ngene simkhonza uJehova thina sinzalo kadingana nosenza ngakhona lemphefumulo sentabeni iyobe silizwe lakho isiye ebuhleni. Lemphefumulo semfuleni iyobe silizwe izwi lakho iyoninde masangweni njengoba ungakazi uye ebuhleni nje uthi mdedela ngene. Abakini bazongena noba angithethisi umuntu kodwa uNkulunkulu ungithume lokho kahle kahle ungithume ebantwini baseGoli. AmaNazaretha akangayigqoki ingubo ukuthi awayigqoki ingubo. Ithi indaba engize kuyona kaNkulunkulu uthi kuNkulunkulu ngabona ukuthi angicaphule inyama yami ngipho semafini iyehle nemvula ifike yafika emhlabeni yamila yaba imbali uma uyisifundiswa lembali okuthiwa yagunya inkosazana kwakungeyamthimuni yini ngaphindi ibe khona.
uthi inyama yami yehla namafu yehla nemvula yafike yamila emhlabeni yayisiyigwinya lentombazana ugogo Indebengkhulu uthi wayigwinya umzimba kaNkulunkulu kwakungakabi yena uNkulunkulu wayeselezulwini wathumela umzimba wakhe kuqala emhlabeni ukuthi uzalwe abantu bawujwayele nakho lokhu ukuthi uSigondela wayengafuni siyakutolika ngoba umzimba wakhe umzimba kaNkulunkulu. Amen. Shembe wathumela umzimba wakhe kuqala wenze emhlabeni ukuthi uzofana nathi. Amen. Uthi uyakhula lo mzimba mntanami. Uma usukhulile kwase kufika isikhathi sokuthi uNkulunkulu asuke ezulwini ezemhlabeni wayese ufuna umzimba wakhe wayesetha uhambe ohlangana nenhlangakazi ithi indaba. Izindaba kaShembe. Wathi eguqile ethandaza wenza iqithiqitho kwathi wavula amehlo Shembe wawavula uNkulunkulu etshela umzimba wakhe uthi eduze kwakhe wabona into ecolezela njengegolide uthi lathize ithathe Shembe lento ngezandla zombili uthi wayithatha yaphelela ezandleni kuyena uthi ke mayisetshela okhokho bethu uthi ngikhuphuke kule ntaba umfo kamayekisi ngehla sekubaba wezizwe zonke ngoba uNkulunkulu wayesengeke emzimbeni wakhe. Amen. Asithi uShembe othunyiwe. Amen. Noshembe sezulwini. Amen. Ngo-2011 uma ngilele sibuye ebuhleni ufika ubaba ongizalayo 16 years wahamba ufika uyanginyakazisa ungibiza ngegama uthi vuka uma ngivuka ngivuka ngisebuthongweni uthi hayi mfana wami ngizokubheka ukuthi ukhona ebuhleni lapha engakushiya uthi siyabona sisezulwini uma sibuka emhlabeni kukhona amadoda abalekayo emhlabeni kodwa xoshwa ukungcwele boNyazi. Ngoba selungekho umzimba omusha uthi thina ezulwini lapha esikhona uNkulunkulu osesihlalweni uNyazi uma likhuluma emhlabeni luthi uyaphuma umhlangano nathi ezulwini siyahalalisa. Amen. Uma likhuluma ebuhleni elusemhlabeni yonke into oluyikhulumayo nakithi likhuluma emhlabeni bizwakala kithi ezulwini. Amen. Ithi ngokutshela mfana wami ukuthi uShembe sesihlalweni ezulwini uNyazi. Amen. Sisenqabeni uyaqasha uNkulunkulu kade ngikhuluma nensizwa yakwaMbatha mvangeli umdlo lensizwa kade isebenza phesheya isebenza ebhenki FNB ihlala elokishini noma emafletini eManchester ithi lensizwa abantu abafundile ke uma benza ukuganga bakubiza ngesilungu bese ngathi intethe ithi lensizwa kwafika umlungu wazodeposita isheke lakhe lemali enkulu uthi ngase ngenza iskandalo kuthiwa iskandalo ngesilungu mawuganga wenza iskandalo ngaze ngesilungu noma isicelo uthi ngase ngelichisa isheke lalomlungu uthi la seningena kuyena kade ngizoba umlungu uzobona ukuthi imali ayilokhu ngali ukuthi siyithi uthi kwase kuzobhekwa ebank ukuthi wayisizwe ubani kwatholakala ukuthi wayisizwe mina uthi ngase ngaboshwa uthi ngenhlanhla nganikeza ibhayili ngase ngifonele ekhaya eNyukhasela ngathi abafuna umfundisi uKhumalo bamthola umfundisi uKhumalo usebuhleni uthi ngathi ngicela ngibeke oNyazini ukuthi phesheya nginecala bese uzositshela esontweni ukuthi khona uNkulunkulu kaShembe uthunyiwe uqobo lwakhe kusho ukuthi wena uzothi mawufile ufice omunye uNkulunkulu thina sesibuya esike safa sabuyiswa uNyazi. Amen. Thina esike sashawa ngo7 bullet uNyazi lwalibeka isandla luyibamba idlangu luyiphicisisa. Amen. Amzange lusho ukuthi ngisawutshela uNkulunkulu ukuthi bangakudubula. Amen. Ithi lensizwa wabuya samfonela umfundisi uKhumalo ntambama wathi usifike ungibikile lwathi uNyazi inkosi ingibusise. Ngeke libhale iBhayibheli lana ekhaya. Sikhathele ngoJohane kodwa singawazi. Hayi sikhathele ngoMateyu manje. Sikhathele ngabantu esingabazi ukuthi bazalwa ubani.
ithi yangixoxela lensizwa ithi liqala In the Benkulu. ngolosibili ngo-past 10 sangena ekhothi siyisihlanu kodwa abakhulunywa nabo noma abagwetshwa bawu4 uthi ngesikhathi singena ekuseni uthi sangena sahlala angena amajaji lapha nabashushisi la bagcoba khona uthi sahlala kanti uNyazi lisendleleni amen lo lula amen lo hayi lo lelibhale ephepheni lo uNkulunkulu esikuhlelo olulapha eGoli namhla olulethe ibusiso abantu baseGoli bekufanele bahlale phansi babuza ukuthi lolu uthando lungaka uShembe asithanda ngalo asuka lena ezekithi asisincenga lezulu lakhe ezekithi ezosiphilisa siyibuka leyo ndaba ukuthi uNkulunkulu unothando lungaka ngathi mhlambe khona isihlabelelo ongakazi usifunde 66 verse 4 uze ukuthi uthini uNkulunkulu lapho uthi akekho ubaba emhlabeni onothando njengaye akukho ngisho umama ithi lensizwa yabamthembu bangena owokuqala wangena wesibili wangena wesithathu wangena wesine laselithi ijaji aphelile amacala sesilinde amacala azofika emva kwethina uthi ngase ngiphakamise isandla ngiyaxolisa kwabafaki ibuko lokho ngizokuthi uthi ngase ngiphakamisa isandla laselehla isibuko amehlo lawakhipha ngaphezulu laselimbuka lathi ubani konje wena uthi wayesezisho wathi sikaphathi ngisuke eSouth Africa uthi ngicela ukubuza ukuthi mina lami icala alingenanga number 5 la ikhumula la isula la ibukisela ibuko uthi laseliyabuza ijaji lathi hawu ngiyakhumbula ngesikhathi sigqoka kungena ummeli wakho wena wafika wafunda amadokete walithatha idokodo lakho wahamba nayo hamba uyobuza yena amen kodwa lo mmeli wakho ngithithana into yodwa ngoba siyambingelela wathula efaka isudu eminyama nesigqoko eseminyama esinophapho libomvu wafika wadonsa idokodo waphuma wahamba amen wathi ngeke alikho icala lakho phuma likho icala hamba uyofuna ummeli wakho amen omdluli babehlele ebuhleni kanti uNyazi sikhile ipheshe uqinisile umfundisi ushozi mayethi lo uNkulunkulu asebuhleni omnipresent njengoba lapha ekuthuthukeni nje abagengeka nemoto eThekwini uthi bayambiza amen bayambiza kwaZulu esebuhleni siyambiza silapha uma bembiza phesheya buza umbuzo wena ukuthi wayihambe ngani eyaphesheya eyothatha idokodo lensizwa lo uNkulunkulu esize kuyena lo uNkulunkulu sithanda kangaka makhola lo uNkulunkulu ofika isikhathi athi wozani bantu abami ngiyonikhombisa indlela ebheke ezulwini lami lapha ekhaya noma ngiqale la ngoba sekusele 5 minutes lapha ethempelini kwakuyisikhumbuzo senyanga yezulu kuyisonto ngifika inhlanhlatho ofanteni bangunge intombazana khona ingozi amanazareth angayilanga angazi noma ukuzalelwa esontweni noma ukukhohlwa uma ngifika le ntombazana bayingungile ifake iuniform noma isembatho sesonto la esimei shethe limhlophe lebhalete ngeke ngilisho isonto la kodwa liningi lapho eGoli ngifika ngiyalalela bayayibuza ithi le ntombazana thina ebusuku siyambiza thina uNkulunkulu wethu uhlala emkhathini uNkulunkulu wethu uyasithuma kodwa njengamanje akasasithumi kubantu abangasonti usithuma kumaNazaretha ngoba uNyazi lugijima umhlaba wonke luhambe lubhidliza isonto lakhe lapho engasondela khona nami ngaba nombuzo uthi umbuzo wami akhona yena amaNazaretha enowatholayo ithi le ntombazana maningi ngithi mina kanjani uthi emzini yamaNazaretha engenawo uDumsane siyangena
iNazaretha lingathandaza umali lala sifike singene bese sifike sihlebela sithi wena woza sizosonta nawe uzoba nemali eningi uzomuza umuntu kade simvakashele uma ivuke ekseni athi kade ngikhupha kodwa sengikhohle ukuthi ngikhupheni uthi kade vakashelwe yithini uthi iNazaretha lingakhohlwa ngezikhathi zokuthandaza ekuthandaza ngo6 lithandaze ngo4 lithandaze ngo9 uthi kulowo muzi walo asingeni sesithi masindiza ebusuku siqhamuka simfica ubhombele besangweni egacunya wobhokweni ugadile amen uma sithi sifuna ukungena sikhombe ngobhokolo uvutha umlilo sibaleka ngagcina sengibuza umbuzo ngixolela abafundi kulo mbuzo ngawubuza ngithi mina ungitshele ke sisi ngoba nina inkosi yeni yazazi izinto zasemhlabeni yile dala ebuhleni uma inyama kaShembe ikhathala efuna ukushintsha inyama kube khona amaNazaretha kade sinawo bese yahlubuka ithi lentombazana inkosi yethu iyazi uShembe uma isezoshintsha ibhanti ngoba uShembe udlule ezulwini lethu emkhathini uShembe unezulu elikhulu ngaphezulu komkhathi amen uthi udlula kithi uShembe mayisezoshintsha ibhanti uyazi inkosi yethu bese sithuma kakhulu ebuhleni ithi asiyongena kubantu abanenhliziyo ezingathetheleki bese singena sifundisa bona sithi makukhetha uShembe semhlabeni khona kuNazaretha kuzophela yeyeni singene kubantu abangakwazi ukuxolela singene kubantu abathi mabexabene bangathethelelani uthi ke kunjalo sifike singene kulabo bantu sibatshela ukuthi abaphikiswane uma uShembe eshithi ibhanti bese bekhomba uShembe semhlabeni ngoba makuhlalwa semhlabeni ufuna kuphela uNazaretha lapha ekhaya khuluma ngoNkulunkulu noShembe uShembe othulile amen umshumayeli ugumede butha ufonelwa ubaba umdletshe ngasekhaya uthi mshumayeli ngiyagula uthi umshumayeli mayivala inkonzo maNazaretha ngicela ekseni siyokwenza uvuka nathi umdletshe uyagula usenamaviki amabili uma behamba bengena bayamfica umdletshe bafike benza uvuka nathi bayamthandazela umshiya novaselina umshiya namanzi ntambama umdletshe wenza umzimba wakhe uvuma ukusukuma embhedeni amen ekseni ngo9 wawuza umzimba wakho uvuma wayisengena unkosikazi wakhe wayisethi baba uyavuka na wathi umzimba wami uyavuka ungakubalekela ukugana ngoba mawukhohlela akekho umuntu ozokukhelela amanzi akuphuzise wayisethi unkosikazi ngicela ukukulethela idoko baba wayisembamba emkhuphula embhedeni esekhuphula umqamelo wayisehlala wayiseyaphuma unkosikazi uthi umdletshe kwangena ibhayisikopho ngingalele after 9 kwangena inkosi la yashona le nyaweni kwangena inyanga izulu yashona enyaweni kwangena uthingo lwathi uthingo baba bami laba ngiyabahlonipha mina ngizoma ngasekhanda likaMdletshe kwangena uNyazi lohamba nobhombela lwasondelwa uthi lwasonde into eyenzeke mina ngikhuluma ngomuntu owayilele ngikhuluma ngomuntu owayilinda idoko evusa unkosikazi wakhe ngo10:30 uthi la ngwena uNyazi in the bank cooler Nazaretha lwaseluthi uNyazi laba batshele baphume tshele lamaNazaretha aphume uthi ngase ngithi ngesandla siyaphuma kade amaNazaretha asemoyeni uthi lwaselisondele uNyazi uthi lwaselithi uyababona laba bantu engibakhiphayo kade befika izolo bezokuthandazela abanye kubo bathe wena yifa bakunika umthandazo umjovo wokufa yikho ngithi baxoshwe uyabona mina
ngehlukile kulabo Shembe la abawu4. Mina uma kuthandazela umuntu ngiyawuthatha umthandazo ngiwusefe kuthi lona umjovo kuthiwa ufe bese ngiyawulahla uthi kulalela uthi wanibona uNyazi lubutha einyaweni zakhe uthi lwaphephetha uthi lwabuyisela kuye uthi wezwa ukuthi khwashe emnyango kade ungena inkosikazi uthi maye uyavuka wathi inkosikazi bapho Shembe wathi inkosikazi angaze ngibone umuntu Kolesithathu wavuka umdletshe wezwa kuyavuka wathatha isagila wathatha ucelemba waye emasimini wayogawula kanti inkinga ekumakhelwane baguqa bonke bathi mbongeni uJawu baguqa bonke nomunye mayinosiza athi Shembe ngicela ungisize usizini wami wayisembona lo makhelwana wakhe uyahlakula ahlakule kabili ambuke abheke phansi uthi ngithi uzokuza ngoba kade ekhona ezongithandazela kade ekhona ngithi uzoza azongibona angidungule ukuthi ngiyaphila uyambona Shembe usindisa umuntu ngosuku lolo amen uthi wayeseza lo mama wafika wabambelele ocingo yeli lensimu wathi ya mdletshe Mkhonzo Shembe wakhe ungamyeki wasuka bahamba kwaba ukugcina kwakho isonto kukhona indaba uNyazi selivulelwa misiwa Konzo hayi misi sukela thuminga kukhona umoya oba khona la ekhaya kukhona umoya oba khona la ekhaya ukuthi Shembe maye kade sezulwini eyolanda umzimba wakhe ngoba umzimba kaShembe usuke emhlabeni usuke ezulwini amen bese ngena kuyo ngo1937 uthi baba wami kwakukhona indoda wayisho isibongo sayo mawungahlanganisa ucelemba nezagila isibongo sikanjalo sihle leso sibonga ngazi mawusise ezulwini kuyo sakwaba uthi le ndoda kwakuthi maphuma INkonzo ka9 ithatha isicephu sayo sifake ekhwapheni ifike emnyango ibiza uNkulunkulu ngegama ithi wena sibanda ungathi mawungena esontweni uhlala esihlalweni futhi ungagqoka umjiji sisaza kugcoba thina ube umfundisi thina besihamba nobaba wakho besisuka thatha isicephu hamba yakwenza okwesibili kanti okulesithathu ayibuzanga ukuthi ilanga liphuma ngasentshona la uthi baba yathi mayisima ithi wena sibanibani ungathi mawungena esontweni ukungena esontweni ufaka umjiva awuyona inkosi ubaba wakhe kade inkosi uthi uNkulunkulu wokulalela umfundisi Ntombela mayithi indoda engahloniphe uyise mhlambe wakukopisha lapho uthi uNkulunkulu wavula isivalo washo ngolaka wathi idimoni alisuke emzini kaNkulunkulu ayiyanga ekami le ndoda ayiyanga futhi emzini wayo yaphephuka njengomnyovu futhi ngedumo yayangena ehlathini waphela uMeyi wahamba umhlangano wayelinda wahamba umhlangano wayephakameni ebuhleni bokuphakama le ndoda yatholwa abafana beyinkomo emva kwenyanga ezimbili akwazi ukuthi lesi sihlahla somgano nalolu ucingo olwayidonsa enganyatheli phansi ubani owayenzela lokho yatholakala lapho zase ziyashifta izingane zakhe zathutha zawukwakha ngasemtuba besinazo umvangeli ebuhleni ubaba wakhe kade segcotshiwe waphinde wagcotshwa kwaphelela wagcoba zonke izingane zakhe luthe malufika uNyazi wathi akuyena uNkulunkulu walahleka uhamba nazo zonke izingane zakhe ngoba indaba angayilungisanga ayileka baba wakhe owayelwa noShembe indaba angayilungisanga yileka baba wakhe owayethi kuNkulunkulu akangangeni esontweni egqoke isigqoko nomjiva ngoba kayena uNkulunkulu akekho umuntu wasishela uma usufuna ukuyeka ukusonto wothi Shembe masi
akekho umuntu owazi Shembe. Uthe umfundisi uNtombela ngonyaka ophelile sisemabhulukweni kukhokhelwa wakhuluma into ngangayinaka kanti yiyo. Uthi maNazaretha thina sithandaza umthandazo obheke ezulwini, sithandaza umthandazo obheke endlini kuNkulunkulu uNyazi. Amen. Ebuhleni ubaba umvangeli Shozi wayidrive ibhasi elihlaza nomkhulu nobhala uNdlovu bami lapha esihlatheni somthombe office bayaphikisana. Ithi le umkhulu Shozi mina ngisaye emthandazweni kaThwalofu ngoba ngiyadlala. Lento esiyenza lapha ethempelini yokuthandaza ngoThwalofu ayisebenzi. Uthi Shozi ayidlobo musu kusho njalo ngoba uyawabona amadimoni asalwa noNkulunkulu afike emthandazweni uthi angiyi kanti inyanga izulu izoqhamuka la ephasithini ngasesibayini sembuzi. Yathi bayiqhamuka yathi hayi madoda nabangumsinga emzini kaNkulunkulu kwenze njalo. Uthi umshumba ngelishozi Nkosi yamakhosi uthi uDloma siyeke ukuthandaza umthandazo kaThwalofu ngoba siyadlala. Ithi inyanga izulu uchaza ukuthini uma uthi yekani umthandazo kaThwalofu. Uthi baba ngesikhathi sithandazile wena ebusuku sabuya sazolala ngithe mangithi ngiyakulala ngakubona wena usemkhathini thina sisethempelini sithandaza bekusuka intuthu kithi uyibutha wena uyifake ephaketheni kuwe yemthandazo yethu. Ithi inyanga izulu na Dlomo nina anithandazi kahle nina nithandazela ukuthi ingane zami zife isikhathi singakafiki. Zingane zami lezi nina thandazelani ukuthi uSathana akaphume enganeni zami zingabi noNkulunkulu. Ake sithole umfundisi ongayenza lento. Ake kutholakale umbhishophu ongayenza lento esebuhleni. Sithema sehla ivangeli sesiye engonweni saphinde sakrema. Sathi uNkulunkulu uzongena engonweni sibona abantu bephekile bebekile yonke into kusempondo zankomo. Sase silukrema uNyazi sathi ubaba uzongena engonweni. Kwavuka amaminithi kimi ugogo wami nomkhulu njengoba ngithi inkolo kamkhulu bakhetha inkosi ngo1913 beyocela ubaba wami. Uthi ugogo iminithi elavuka njengoba kade sehla. Uthi ugogo sasithi masiphuma la enkanyezi simphelezele athatha ugubhulo wakhe alifake la ekhwapheni athatha ijazi lakhe alibeke ehlombe aphathe ishumbu lakhe. Cha mvangeli khuluma iqiniso uma sisohambeni uNyazi kuswele ngakho kusekukhuluma ibhayibheli. Amen. Asibuza anubi bekhunyazi suke kusezulwini kusuke kukhona ubhombela lo uNyazi. Uthi ugogo wayithi mayisenzosigijimisa ephume enkanyezini ehlabelele ethi baba ngikulolu hambo amayeke walubeka lapho ubhoko wabheka phansi sizogijima emva kwakhe awubonanga sibheke ebuhleni suke eKenani. Hathi ungekho wathi mayifika engoneni sathi baba uyangena wathatha ubhoko walubeka la kwavuka laba minithi kimi ayixoxa ugogo ukuthi mayeke walubeka ubhoko liqamelisa la ehlombe hayi usikhephukhephu akasenza ukunaka lutho. Bayajabula abantu baseThekwini bayamazi uShembe uma sidlula. Uma sidlula bamemeza ebusuku bathi hawu uNkulunkulu uzosikhumbula izingane zethu ayisebenzi. Kusho abantu abangayigqokile inkubo baphume kudumile hosha ngaphesheya kuhalalisa abantu abangayigqokile inkubo abangamaNazaretha. Ayi maNazaretha ukuthi In the Benkulu abantu icabanga uyifuna uthatha iBhayibheli uyibeke la. Bese ifuna ukuthi kulamazwi ukuthola uNkulunkulu wake wathuma abantu yake yakhona into enje. maNazaretha uNkulunkulu mayisimema ngo2025 ungasabi. Amen.
uma ethi uNkulunkulu umhlangano uzophuma nini asambeni siye ezulwini lethu izulu lethu ebuhleni amen ubaba wami lapha ebuhleni kusezulwini leni ngoba nina nisesemhlabeni Shembe namazulu amabili lapha ebuhleni lapha sigeza khona sigezela izulu lakhe lapha ebuhleni yilapho athatha amagama ethu awabhale khona okhokho bethu ababhale khona uma kuthiwa umdedele njengoba nayi le ndaba sengiyishiya uthi umdluli wathi uBombela uma exoxa le ndaba yakhe ukuthi wehla ngemvula wafike wayimbatha wathi ngoJanuwari wathatha isifungo ukuthi amaNazaretha azokhuphuka aye entabeni ezinyango sezulwini afika shawa ifoto uthi azokhuphuka wonke aphethe imbali ngoba yena emhlabeni wafika ngembali ukuyiphathe wena imbali ukuyiphatha uhamba khona uhambeni uyahlabelela noma uyaxoxa komo zama izale ekhaya lapha eplaza khona isulumane engijwayele ukuya kuyo ngolosihlanu nikela ngixoxela indaba enhle ey'nsukwini jwayele ukumvakashela ngolosihlanu linesikole lifundisa iy'ngane zamasulumane ngenkolo yabo lithi leli sulumane mangixoxa nalo selidala impela indoda lithi ngifundisa iy'ngane ngifundisa ngoNkulunkulu wethu aliya uma sekuzovala isikole bese ngiyitshela ukuthi uNkulunkulu walelizwe uShembe kodwa zimhloniphe ezingamkhonzi ngoba akulona izwe labo uShembe uNkonzo ukhonzwa abantu balelizwe uNkulunkulu abantu balelizwe ethi ke le ndoda isulumane angazi amaNazaretha amaNazaretha ukuthi ayafana yini nathi uShembe amhlonipha njengathi ngimahlonipha uAliya uthi thina masisihlanu sikhuluma ngaye asithi masikhuluma ngaye bese siphinde sikhulume enye indaba sixube naye ngoba uma sikhuluma ngaye uyeza azohlala phakathi kwethu alalele ukuthi sithini ngaye uthi kufanele amaNazaretha ngoba noNkulunkulu wabo ohlala nabo uma bekhuluma ngaye bangamxubi nezindaba zabo ngoba bazothi uma bembiza angabasiza ajwayele ukuhlala ngaye bamxoxa nezindaba zabo engenamsebenzi uthi thina makade sikhuluma ngaye siye sihlale 10 minutes noma 15 minutes singamadoda sinde sibuke iwashi sibukane sibuke iwashi sibukane uthi makuphela 15 minutes bese sivuma ngamakhanda bese sithi singayikhuluma indaba zethu uNkulunkulu wethu sehambile uthi uNkulunkulu amaNazaretha kufanele amhloniphe uShembe angathi mayixoxa ngeenkomo zawo abuya uNyazi noNkulunkulu abuya ashintshe axoxe ngokuyothenga amazambane uthi uNkulunkulu uyogcina ngabanaki ngoba bambiza noma kungafanele uNkulunkulu omuhle wasekuhleni bamaNazaretha phefumule la ethempelini bamenywe uShembe baqoqwe uwe bazozwa izwi lakho bazofuna uNkulunkulu bakho bazokhonza wena Nkosi obathandayo ngiyazicelela ezulwini khumbula okhokho bami ubaba wami umzala kaMvangela emva kwami wakuyindoda enesibindi kwake kwafika amadoda enkanyezini ukuze kushintshe igama ukuthi kusenkanyezini afika amadoda amabili cela uNkulunkulu iziyo kababa wami lesibindi sababa wami angilandele sona silethe kimi ufuna ukufela uNyazi ufuna ukufela uShembe ubaba wami wafela ukuphatha umuzi wahamba straight wayezulwini afika lamadoda kuyiSabatha akhamuka amabili azihlobo zakhe futhi enye usibari enye ukanina wakhe yabona indoda mayindiphatha la enqolweni sithi inkulu kakhulu
yafika la madoda wasukuma ubaba wathi ethempelini wathi madoda nampa laba bantu wababiza ngamagama khona lokhu leli gama leli sesontweni angikwazi ukubiza lokho kufaswa ngakho ingubo mayiloko wababiza ngalento ethi ifana naleyo wathi naba bazongena laba bantu osibanibani athi amadoda thina sizokhona bheka phansi akwazi ukufela Shembe sithanda kangaka wasuka umbaba wayendlini wakhumula umNazaretha wawubeka phansi kanti ulanda isagila nempama yomlungu ngiyahloniphisa khona uNyazi wagqoka idascoat yakhe kakhakhe wafaka impama yomlungu la ekhwapheni wayesethatha isagila wafika wathi nina ngeke ningene la umuzi kaShembe la athi la madoda ukhuluma ngamuphi uShembe wathi ngikhuluma ngenyanga izulu base bekhuluma ngesingisi wathi hawu sitshela ngelanga seliyoshona wathi baba nina nizokhulumela ngoShembe bathi thina sikhuluma ngoShembe ilanga liphuma ekseni isingisa ngithi sidinga ukutolika wathi baba ngeke ningene umuzi kaShembe inyanga izulu athi embamba ekhwapheni ubaba ufaka isandla naye ebamba impama yomlungu phethe isagila kanti uShembe ungakuyo athi la madoda samba ahamba waqhuba ubaba hamba ekseni uma ihlangana ayabuzana sihlukane kanjani athi hayi kuthiwa siye safika enkanyezini savinjwa uMkhabela nesagila bese ekulungile bese kuhlekile sambe singaboni wayesehamba obaba bayeJudiya bafike babika enkosini inyanga izulu bathi baba kade kufika amadoda athi afuna umuzi wasemziphathe athi thina masisonta ekseni emini kuzosonta hola futhi bafuna kube yikomkhulu labo yathi inyanga izulu hambani banike igama bakho umuzi wabo wasemhlabeni nithi semziphathe lapho umuzi kaNkulunkulu sekusenkanyenzini washintsha kanjalo cela uNkulunkulu amkhumbule baba wami angizela khumbula nomndeni wakhe uNkulunkulu Shembe Lwezulu ngisemzini wakho osedolobheni laba abantwana balapha ya cela uNkulunkulu baphe inkomo banganciki bangoniwa bathande wena kuphela kuleli thempele ngikulo owathi uthingo umoya walo uzohlala khona ucela kube umuzi wokuthula kuphakelwe ngisho uhlanya malingena khona ngibacelela inkolo laba abantwana balapha engiphambi kwabo ngaba nenhlanhla ke mina bashumayele ngaba nomkhokheli omdala kimi mamncwa ungishiya ngo7 years okuzala angazi ngoba abakhokheli bonke bayafana naye uma ngingakhuluma ethempelini ulimo oluhayayo kuphuma inkonzo ngizothi ngimbone sezoguqa mvangeli athi umshumayeli ingane ulale kahle umshumayeli ekhaya uyaphila ngithi ngiyaphila mkhokheli athi umshumayeli kwenze njani esontweni wanolimo oluhayayo phambi kwaMnazaretha uNyazi ngithi mkhokheli athi ngikuzwile akithi mdala nje mfanele ngiphatha ngikhokhela amen ethi hamba uyoxolisa ebandleni loNyazi ungakhuluma ulimi oluhayayo alikhulunywe ulimi ohayayo eMnazaretheni kaShembe amen uthi umfundisi uMadlala ngo92 ngicotshela ukuphatha engibusisa uthi kusukela namhlanje ungayihlali imihlangano ukukhuluma khona ungakhulumi into kaNkulunkulu uthi uyabona njengoba ngikubusisa ngithi umoya kaShembe uhlale kuwenza umsebenzi kaShembe kuphela uma wahamba uhlala imihlangano wahleba abantu wakhuluma ngabantu wazonda abantu lengilozi inyanga izulu etha ngiyibeke kuwe yokukhokheli izohamba imuke ebuhleni wathi ngokweluleka mfana wami ukuthi umuntu ogcotshiwe uyazihlukanisa ezintweni zasemhlabeni ngoba uphatha umsebenzi kaNkulunkulu amen ngigcine ngomfundisi Khumalo esesigcobele kulandela uNkulunkulu wakhuluma lawo magama kukhona igama angixolise bashumayeli kodwa ufuna siyixoxe le ndaba hayi angiyeke Indabenkulu cha uthi umfundisi uMadlala uyabona mntanami ngoba usugcotshiwe thatha imbuzi uhambe ekhaya ufike utshela abakini ukuthi ugcotshiwe
uthi umfundisi ukhumalo ungangeni ethempelini ufugqoke umNazaretha wabashumayeli ngoba utshelwe indoda ukuthi umshumayeli uthi wongena ungawugqokile bese kufika umvangeli bese kukhumula phakathi ethempelini bese kugqokisa wathi kaShembe umshumayeli njalo ongagcotshwanga umuntu uma usungena wena ethempelini usugqokile ingubo umshumayeli wabantu awusiyo kaShembe kukhona la indaba ke ayengidlule bakhokheli khona ngizolala ngadliye namhla khona ngiziphuza tu kukhona indaba esifundiswa uNyazi bomama iyonakala kimi bobaba befundisi iyonakala ngapha imfundiso yoNyazi sifike sinikele sithi uNyazini ngicela ukuyokwenza isithebe ngiyokwenza umsebenzi ekhaya ngenze lokho khokho bami lutho uNyazi inkosi ibusi sebese lihambe liyotshela ukhokho bami ukuthi ngosuku oluthile nihambe niye emakhaya bese efika usuku hlatshwa imbuzi fika iSabatha kuhlatshwa inkomo kuvuka ekuseni bese kuyahlahlelwa bese iyaqhamuka angazi noma iNkonzo esuka ku14 kuba ku15 bese kuqhamuka omakoti bethu nezindishi namabhakede kuthiwa sizocela inyama kakhaya kule nkomo kuthiwa yomsebenzi uma sekudliwe emini sekufanele kukhishwe izithebe ziyoqhamuka ngoba imilenze nemihlubulo zikukhaya Kuthi makushawa 11 siqale sidla amaplate uma sekudliwa angcono amadoda inhloko isukikho uma sekufanele kuphume izithebe ayikho inyama iphelele ekhaya uthi uNkulunkulu wethu uNyazi Lwezulu okungenani ungayithinti lo nkomo uthatha imali uyothenga inyama kakhari noma uhlaba inkomo embi bese uthenge kakhari uthi sizathu uma sekungenwe endlini bakhokheli ngoba sekufanele kungenwe angene ugogo ahlale bese ethi kumakoti owagidayo waba nesigcawu bese ethi makoti sike ivenke ubeke kulolu ugqoko lesi sithebe esesandlwanzana ukazizala ekhaya aphinda sike athi ugogo sika makoti usikise ivenke ubeke kulesi sithebe isithebe samakhosikazi agadela ekhaya usike makoti usike ivenke elamadodakazi ala ekhaya aganile nenhlanhla yokuthola abantwana sekhaya khangezwa ngoni phinda usike makoti usike isithebe sentombi zala ekhaya anike nichaze ke bakhokheli bami ukuthi njengoba lithatha imilenze yombili nemihlubulo yombili nathi niyokwenza ukhali izophuma phi inyama zihlala izalukazala ekhaya zilinde inyama ayikho kudliwa ukhali ziphiwe umsebenzi awukho kade beyijabulisa bona zidube ihambe niyabuya niza kuNkulunkulu besenza umsebenzi madoda umsebenzi obaba basiphendule kanti yithi uNyazi liyasifundisa sinake Nkosi yasezulwini abantu bakho kade belalela inkonzo yakho le ndoda kade ungithumelele yona endala isilivalile ibhuku layo kade ngifundela kulo cela uNkulunkulu inkonzo yakhe ibuyele kuwena bese Nkosi ungibuyisela ebuntwaneni ekade ngikukhuluma Nkosi ngakhumbuli nokukodwa ngoba kade kungokwakho uthangitshela abantwana bakho cela bonke kade belalela inkonzo yoNyazi ibaphilise amen INkonzo lithe izwi kaNkulunkulu kuyovala inkonzo ngesihlabelelo sika15 kuyohlabelela umshumayeli umthetho wasethemba lethu amen amen sibusiso kuguqa kwebandla amen in the Benkulu.